Amasan Eagle Channel vezo si kahin limin ahi. Video masa chun Ukraine galzi a nuclear war hung hetthei ahi ti chu inasei tawin tuni phatna hi nuclear weapon hi koi gamin anei ham chilet nuclear war hi hung le ichana kichat umding ham nuclear weapon hi ichana hat ham ti weapon expertise ho holdan le mudana kon anaveuti leisi chunga country gam zakhat le som ko lenga umla a hi nuclear weapon hi gam ko bovin anei nalayin ahi Stockholm International Peace Research Institute ho seidana chu 90% of nuclear weapon hi Russia le USA te khotna umma ahi in ahi gam ko ho hin nuclear bomb hi izat zat anei uham anaveuti North Korea in 20 to 30 kika anei dinga ginchat ahin Israel 80 to 90 kika India in 130 to 140 Pakistan in 150 to 160 UK in 200 China in 290 France in 300 USA in 6185 le Russia in 6500 tabang anei diu wata san ahi Russia hin nuclear gal mancha hi ahau penin ahi leisi chunga nuclear weapon hi agoma 13865 tabang aumin ahi nuclear weapon hi koi hinsim doham 1938 chun German physicist Otto Hahn Lise Meitner le Fritz Strassmann hon nuclear fission akon bomb hatta sem do thei ahi ti ahin hol do tawin ahi le hichu America ten ahet do phatnun German hon hichi bomb hatta ahin sem do masanguwa sem do te ding ahin gotawin American President Franklin D. Roosevelt lamkai na in nuclear bomb ahi lo le atom bomb sem do ahi te na dingin December 28, 1942 chun Manhattan Project kiti Los Alamos, New Mexico muna ahin panun July 16, 1945 chun theoretical physicist J. Robert Oppenheimer father of atomic bomb zong kiti lamkai na in Alamogordo Desert Neldi gama amasa pendingin nuclear bomb chu test anabolun ahi hichi nuclear bomb test abolu chu success ahi in America te hi nuclear weapon nei masapen gam ahung hitawin ahi nuclear bomb hatdan anaveuti nuclear bomb ahi lo le atom bomb hi Japan gal ti dingham Second World War laya hung kisemdo pan ahi nabana hichi bomb hatta hi Japan gal laya America ten Japan khopi ni Hiroshima le Nagasaki a athaoti lo tuni chana kimang khakit nailawa ahi galpi ni na hi Germany surrender akibol phatnin Europe gama gal akichaitan Japan te zong ki surrender dinga asei leo Japan anoplo phatnin America President Harry Truman in Japan hopi ni a hichi atom bomb kiti cha khum dingin order anasotan ahi August 6, 1945 chun US bomber B-29 Enola Gay Kiti mangcha in uranium based design the little boy kiti atom bomb to Japan hopi Hiroshima anatha humun August 9 in plutonium based weapon the fat man kiti atom bomb to Japan hopi Nagasaki anatha hum kinun ahi hichi bomb hatdan chu Japan hopi Hiroshima le Nagasaki kitha huma chu Hiroshima hopi achu apet pe nami sangsom gate tabang thipai zenga Nagasaki achu mi sangsom li tabang thipai zengwa ahi atom bomb hatdan chu 8 kilometer square sunga mihim gancha building ep hile aumzo se chu atha ahi lo le asu se de zo ahi chukit le radiation kiti hichi bomba hui theng lo chu huin apo le a ti a chu mi tampi in athi pi na lai ahi hichana chu hat le mihim suchimit thei bomb hat ta mihim homa ma ki sim chu atom bomb ahi lo le nuclear bomb kiti chu ahi ipzi a nuclear mancha hi gamzo se in anei thei lo ham leisit khanto to gonin nuclear weapon zong America gambo hitalovin gamdang hon zong ahin kisim pantawin Japan hopi a anakitha sanga munsoma hatzo tingin ahin simdo tawin ahi
US le USSR Cold War phatlain hichi nuclear mancha hi anakitet honin nuclear mancha a anakigi to jing honin a hi le gamtampi in hichi nuclear war hi ahungpot le lesit mihim te kichai theiding a hi ti a he jeun hichi nuclear weapon hi sumang dingin anakiphinun koiman hichi galmancha tijat hi aman theita loading tin anakiphinun nuclear weapon anei sa gam honjong asu mangdingun anakiphinun a hi chupha chun US le USSR in 1968 kumchun kinoptona anabolin hichu NPT kiti non-proliferation of nuclear weapons or non-proliferation treaty akitin a hi 1970 akonin hichi kinoptona chu ahin subul hitnun hichi kinoptona chu a hi le nuclear mancha sembe ta loading a umsa zong all ola su mangding chule nuclear mancha nei nailo gamho chunga nuclear mancha nei gamhon aman thei loading koima gam hichi nuclear mancha semna dinga akithopi lo duty a hi hichi ji a hi gam thomcha bovin hichi nuclear mancha hi anei uwa a hi hichi kinoptona anei uwa hi gamnga US Russia China France le United Kingdom in bo anane a hi ahin India Pakistan Israel and North Korea in agu cha a ahungkisem awa a hi tun Iran in aboy pilay ta ahin la Israel le United States in Iran terrorist gamin nuclear weapon anei po le ahin mancha te ding a hi hichu koizo se dia thilpha hong hi loading a hi ati uwa hatinin ating uvin a hi nuclear war ahung theina ding zi ho anaveute Russia in Ukraine gal abol khum hi Ukraine to bo Russia ki kapto ahitapon United States European Union le NATO hoto kido tabang ahitan ahi azi chu NATO United States le European Union hon ata sata uwa Russia te gal akap lowang uwa hi gal mancha sumlepa Ukraine te supply abol jing nabanuwa Ukraine mitham ho sipai training api uwa ti achu imalamzo se a githopi jing uwa hi hichizi a hi Ukraine te hi tu chan pangzo ham uwa hi Ukraine gal hi Russia ahung hat mo le Russia President Vladimir Putin le a party hodinga akichaina ahin honasan ahin chanlo theidinga ahi alang khatna United States le NATO hon Ukraine ahu do zo lo leo superpower ahi now lesit vai home to a akigel now kichaiding tichu koima NATO te thu ala lo diwa ahikinin ahi Russia inzong Ukraine gamsung ti lo gamdang tong khathei lo NATO hon zong Ukraine gam mancha supply aboluti lo Russia gam tong khathei lo hizi a hi Ukraine gal hi Russia le NATO gam ho kidona gal a hi in Ukraine gam hi battleground a hi tinzong akisein a hi ipizi a Ukraine gam sunga bo kido uham iti le nuclear mancha ki cha je a hi penin a hi Russia in agam ahung kito kha a hi lo le gal ahin bol khum leo nuclear mancha mangdinga ready sa a umjing a hi je a Russia gam ato kha thailo uwa a hi alang khatna Ukraine President Volodymyr Zelensky in NATO gam ho hin imalamzo se a akithopi jing a hi ji un gal hi NATO gam hon ata sata uwa ahung kithopi diu adei ji in NATO joining anagukinin ahin NATO lamkai hon tu hi aphat a hi poitin ananokpi tapovin a hi azi chu NATO a ala lut leo NATO Article 5 dungzuya Russia le NATO direct war hung hiding ti chu Third World War hung pot ding tina a hi nuclear power gam ho ahung kido le nuclear mancha ahin mandiu chuting chule leisit mihim te ki chaina zong hui theiding a hi nuclear bomb khat in hopi khat achai theile nuclear bomb sang som le thum le zagi le som gup na nga chun leiset pumpi vutwai aso the a hi ti a het so ke uwa a hi khatwei te chu nuclear war hi hungum dinga ginmo chu a hi tai azi chu nuclear weapon ni gam ho hi veleu chun gal melma anei so ke uwa a hi akito khatzong umlo uwa a hi te ka na in Russia le United States
United Kingdom France khatnin nuclear ahin manle na sata a kile thu ding ahi kititu zingu India le Pakistan China la kitu khalo ki boizing chukit le United States le North Korea China ki boizing hiti ahi akito umlo uwa kisong che ahi vin ahi nuclear galmancha nei gamhon koima thu lalowa kisung ta a adei dei abol ji uwa hi gamtampi in nuclear mancha hi ahin boipi dingin omtan ahi tuni Eagle Channel in nuclear mancha thanei dan le tijat a umdan chule nuclear mancha nei gamho thu athlang pi a iseu chu hichan hi sa utin Eagle Channel akichai chan anabe hozo se chunga ki pa thu kahin se ka ki pa e